Abantu bareba filime bazi filime zitwa Squid Game. Wigeze wibaza impamvu imikino y'abana ihinduka imikino y'urupfu? Ese wigeze ubona ukuntu Squid Game igaragaza ukuri guteye ubwoba ku buzima, ubukene n'irari ry'amafaranga? Uyu munsi turarebera hamwe ibanga ryishe muri iyi filime Squid Game. Ni filime ya Netflix yarebwe n'abantu barenga miliyoni 142 mu byumweru bitandatu gusa. Squid Game ni filime yo muri Korea y'Epfo yasohotse mu rubuga rwa Netflix ku ya 17 Nzeri 2021. Yanditswe ikanayoborwa n'umuhanga Hwang Dong-Hu. Yamenyekanye cyane ku isi yose kubera inkuru yayo ikomeye, ishusho y'amateka y'ubukungu. Iby'ingenzi twagira muri filime Squid Game: hari abantu 156 bafite amadeni akabije, bahamagare kwitabira amarushanwa y'imikino y'abana. Uwatsinzwe yahitaga yicwa, uwatsindaga akazaba yaragomba kuzahabwa miliyoni 45.3 z'amafaranga y'amayeni, amawoni yo muri Korea y'Epfo. Ushyize mu madolari yaba miliyoni 38 z'amadolari y'Amerika. Imikino yose yarimo ingaruka zikomeye, uwatsinzwe yahitaga yicwa. Iyi filime yagaragaje ibibazo by'ubusumbane n'ubukungu, irari ry'amafaranga n'ubuzima bw'abantu bakennye. Ibirango byabo birimo imipira y'abambaye uturindantoki tw'umutuku n'udupfukamunwa dufite za forme za triangle, circle na square. Abakinnyi b'ingenzi muri iyi filime harimo Song Ji-hoon, umukinnyi 156, umusore w'umukene ariko ufite umutima wa kimuntu. Cho Sang, umukinnyi 218, umuhanga wahoze ari umukozi wa banki. Kang Sa, nomero 67, umukobwa wahunze Korea ya ruguru. The Frontman, umukozi w'amarushanwa wishe nyuma y'agapfukamunwa. Netflix yatangaje ko Squid Game yabaye filime ya mbere yarebwe cyane kurusha izindi zose mu mateka yayo, miliyoni 900 z'amadolari ku mafaranga y'ubucuruzi, nyamara yakozwe n'ingengo y'imari y'amadolari miliyoni 21 gusa. Squid Game ni filime y'Abanyakoreya yasohotse mu 2021. Ivuga ku bantu 156 bafite amadeni y'umurengera, bahamagarirwa ku mukino ubaha amahirwe yo gutsindira miliyoni 45.3 y'amawoni, ni nk'amadolari 38. Ariko igisha inyuma cyayo ni uko umukino udasanzwe w'amarushanwa uba uri mu rupfu ku batsindwa. Abakinnyi 156, amafaranga yatsindirwaga miliyoni 45.3. Uwasohotse atsinzwe yarishwaga. Ese wowe wumva wakwemera gushyira ubuzima bwawe ku munzani kubera amafaranga? Filime Squid Game ntabwo ari irushanwa gusa, ni ishusho y'isi tubayemo. Imikino y'abana nk'umukino wa Red Light, Green Light, ibigaragaza ko abantu tubonana nk'ibihe by'ibyishimo nk'abana, ubu byahindutse urugamba rw'ubuzima rurimo urupfu, guhatana no guhemukirana. Squid Game ntabwo ari imikino gusa. Mu mwaka wa 2020 ubushakashatsi bwakozwe na OECD bwagaragaje ko 37 gusa by'abatuye isi bafite ikibazo cy'amadeni akabije. Mu Bushinwa, Korea y'Epfo na Amerika, abasore bari munsi y'imyaka 35 nibo bafite amadeni menshi cyane, bakaba bahinduka abakinnyi mu buzima bwa buri munsi. Iyi filime yerekana ko ubukene butuma umuntu yemera ikintu cyose nubwo cyamuhitana. Hari abakinnyi b'ingenzi, buri mukinnyi yarafite icyahagarariye runaka ku isi yacu muri uyu mukino. Song Ji-hoon, uyu mukinnyi nomero 156, umugabo w'ikinyabupfura ariko bicisha bugufi, uzi ubuzima icyo ari cyo. Uyu mugabo ahagarariye umutima wa muntu wihishemo ubugwaneza. Sang-woo, umukinnyi 218, uwize wahindutse umunyabinyoma kubera amadeni, ahagarariye ubwenge bwakoreshejwe nabi. Kang Sa, umukinnyi nomero 67, uyu mugabo ni uwahugiye muri Korea y'Epfo avuye muri Korea ya ruguru, ahagarariye abantu batagira kivugira ku isi ya none. Ese wigeze wibaza impamvu umukino wa nyuma wa Squid Game, umukino wa Ji-hoon akina akiri umwana? Ni ishusho y'ukuntu dukura tugakomeza guhatana
n'ibyaduteye ubwoba tukiri bato. Hari ubutumwa twakura muri filime Squid Game kandi bukomeye. Ntabwo ari imyidagaduro gusa, ahubwo ni critique y'isi y'ubukungu tubayemo. Hari imibare ikomeye, 62% by'abarebye filime Squid Game ku isi bavuze ko byabafashije gutekereza ku busumbane n'amahirwe. Imwe mu ngingo z'ikinyamakuru The Guardian yavuze ko filime Squid Game yatumye urubyiruko rwinshi rujya kuri YouTube gushaka amasomo ajyanye n'imiyoborere y'amafaranga. Iyi filime Squid Game iradutera gutekereza, ese amafaranga niyo agenga agaciro kacu? Ese turi kubaho cyangwa turarwana kugira ngo tubone uko tubaho? Iyi filime Squid Game ni umukino ugaragaza ubuzima bwacu bwa buri munsi, duhataniye akazi, amafaranga, kwemerwa n'ibindi. Rimwe na rimwe tugatenguha cyangwa tukagambanira cyangwa tukagambanirwa n'abo twakundaga ndetse n'abo twakundanaga nabo. Ubutumwa si uko tugomba gutsinda gusa, ahubwo nuko tugomba kuba abantu. Tugomba kuba abantu niyo twaba turi mu kintu udafite imbabazi. Iri somo ryagaragazwa na Ji-hoon nomero 456. Ku mukino wa nyuma neza niho yagaragaje urukundo. Uyu mukinnyi yageze ku mukino wa nyuma asigaranye na nomero 23, aho nyina yari yarapfuye ubwo bamukaga ikiraro. Uyu mukinnyi nomero 3 yari umwana w'uruhinja. Bagera ku mukino wa nyuma, Sang Ji-hoon asigaranye n'uyu mwana. Icyo agombaga gukora, yagombaga gufata umwana akamujugunya hasi agapfa. Ji-hoon agatsindira amafaranga. Iwe ahitamo guhindukira yitegera abahagarariye umukino, ababwira ko turi abantu, ababwira ko tugomba kugira ubumuntu. Ubwe yemera kwitanga, arapfa kugira ngo umwana w'uruhinja nomero 23 arokoke. Ibi byaje kurangira nomero 23 atsinze uyu mukino, atari uko ari umuhanga, ahubwo ari impuhwe n'imbabazi za Ji-hoon. Igihe Ji-hoon yatsindaga umukino wa mbere ntiyishimye, ahubwo yagize agahinda kenshi kuko yatsinze wenyine. Niko ubuzima bwo bumeze, gutsinda uri wenyine siyo ntsinzi ya nyayo. Ese wowe ubwawe wumva uri muri uyu mukino wahagaraye iyihe nimero? Muri nimero zose zakinwe, ese wowe wumva ubaye muri filime Squid Game wakina uwuhe mwanya? Wakwambara iyihe nimero kuri wowe? Andika igitekerezo cyawe hasi, utubwire nimero wakwambara muri Squid Game. Ibuka gukora like, ibuka gukora subscribe, ibuka gukora share ndetse ukore comment.